امروز 28 میلیون است و شما برنامه خبری رو تماشا دارید. در 15 دقیقه بعدی من شالوی گلخوجه با شما خواهم بود. نخست از سرخطی موضوع امروز شروع میکنیم. رئیس ساختمان روغون وعده داد که چرخه دومی نیروگاه را در روز استقلالیت به استفاده دائمی میدهند. نه مشکلات فنی نه مشکلات مالیوی در این سمت وجود ندارد. رابطه‌های خیلی خوب داریم. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در حوزه همایش گروه کشورهای 20 گانه با هم گفتگو کردند. رادیوی آزادی از بازخواندن اعتبارنامه کاری خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو برای یوسفی نگران بوده. امیدوار است که مقامات تاجیکستان قرار را بازبینی میکنند. چرخه دومی نیروگاه برقی آبی روغون 9 سентябр امسال رسما به استفاده داده می شود. در این باره امروز ضمن جلسه مجلس نمایندگان خیرالله سفرزاده رئیس جمعیت روغون صحبت کرد. هنوز در اول همین ماه شرکت اوکراینی مسئول وصل و نصب و به کار انداختن چرخه از به کار درآمدن چرخه دومی نیروگاه خبر داده بود. با همین اکنون ساختمان نیروگاه روغون به مرحله بنیادی سربندی اساسی وارد شد که سرمایه‌های هنگفتی را تقاضا دارد. شادمان یتیم در این باره گزارش می‌دهد. مسئولان نیروگاه روغون میگویند ساختمان آن از روی نقشه جریان دارد و سد آب انبار تا به 70 متر رسانده شده است. خیرالله سفرزاده رئیس جمعیت نیروگاه روغون 28 ایون در جلسه پارلمان گفت عین حال در ساختمان نیروگاه مشکلی وجود ندارد. در ماه سپتامبر افتتاحی به استفاده دادن اگریگات دویوم یعنی که اگریگات پنجم نیروگاه برخوابی روغون عملی می‌گردد. اگریگات آماده است. نه مشکلات فنی نه مشکلات مالیوی در این سمت وجود ندارد. امروز کارها طبق جدولی تصدیق شده و پیشرفته ایستاده است. این در حالی است که چند پیش قسمی از کارمندان این نیروگاه و هم آموزگاران یک مکتبی وابسته به آن از نگرفتن معاش خود شکایت کردند. حتی قسمی از کارمندان ساختمان نیروگاه از کار اختصار شدند. خیرالله سفرزاده گفت در نظر است در روز استقلالیت تاجیکستان یعنی 9 سентябр چرخه دومی نیروگاه به کار درآید و گفته رهبریت نیروگاه روغون سنجش فعالیت آن از طرف کمیسیون بین المللی انجام شده است. تفتیشگران که از طرف کمیسیون تفتیشاتی فعالیت محاسبه‌ای و فعالیت اجرایی نیروگاه را میسنجند جمع‌بندی نموده. همچنین آودیتی بین المللی که با کارهای محاسبه‌ای واگذاری میکند خلاصه گذاری خود را مثبت انجام دادند. های کار به کمبودی نمیشود. من فکر میکنم که در دایره آن معیارهایی که امروز جمعیت فعالیت کرده ایستاده است فعالیت نیروگاه قناعت بخش میباشد. دو چرخه نیروگاه روغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه برقی آبی روغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبر خالی کردن آب انبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند که این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، آزادی، دوشنبه. رو می‌ریم به موضوع دیگر. صبح 28 میلیون در حوزه همایش گروه کشورهای 20 گانه یا G20 در ژاپن دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین با هم گفتگو کردند. پرزیدنت آمریکا از رابطه‌های با گفته‌اش خیلی خوب با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ستایش کرد و عین زمان او را از مداخله به انتخابات آینده ایالات متحده هشدار داد. ملاقات دو رهبر در شرایطی می‌گذرد که روابط دو کشور از زمان جنگ سرد در پایین‌ترین سطح قرار دارد. تفصیلات از اسکندری خوجه میرزاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در ملاقاتش با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین گفت که دو کشور روابط خیلی خوب دارند. امروز در شهر اوساکا ژاپن و ژاپن در حاشیه نشست گروه رهبران 20 کشور بزرگ عالم که با نام 20 گانه بزرگ معروف است، ترامپ و پوتین صحبت دایر نمودند.
پوتین گفت صحبت امروزه امکان خوبی ادامه مکالمه می باشد که 1 سال پیش در ملاقات اخیر دو رهبر در شهر هلسینکی فنلاندیا آغاز یافته بود. ملاقات روبروی ترامپ و پوتین در هلسینکی بدون شرکت مشاوران پرزیدنت ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و بعد آن ترامپ از دادن تفصیلات این صحبت به کنگره ایالات متحده آمریکا خودداری کرده بود. در ملاقات امروزه ترامپ و پوتین مسئله بهبود روابط دو کشور، تحریم‌های ایران و ناآرامی ونزوئلا بحث شده است. ماه نوامبر گذشته در ملاقات 20 گانه بزرگ در ارژانتین که چند روز بعد از جنجال در بحر آزو و بازداشت دو کشتی با ملاحان اوکراینی به انجام رسیده بود، ترامپ از صحبت با پوتین خودداری کرده بود. ضمناً در امریکا سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ را بعد از نشر عکس‌های یک پدر با دخترش از سالوادور تنقید کردند. این دو نفر هنگام عبور از دریای ریو گراند در مرز امریکا و مکزیک جان باختند. در عکس اسکار آلبرتا مارتینز دیده می شود که دختر 2 سالش زیر پیراهن پدر است و او را با آغوش کشیده است. همسر مرد 70 زنده و در قلمرو مکزیک قرار دارد. намояндаи созмони амнияту ҳамкорӣ дар Аврупо дирӯз аз мақомоти Тоҷикистон хост қарори худро дар бораи бозхондани иҷозатномаи кори хабарнигори Радиои Озодӣ барои Юсуфӣ бозбинӣ кунад. Ҳарлем Дезир дар баёния гуфт, иҷозатнома набояд ба унвони як василаи назорати муҳтаво ё маҳдуд кардани ҷараёни иттилоот истифода шавад. Вазорати кори хориҷии Тоҷикистон рӯзи 26 июн хабарнигори бахши тоҷикии Радиои Озодӣ Баротали Назаровро барои гузоришҳояш аз ҳаққи кор маҳрум кард. дар ин бора суҳбате доштам бо раиси бахши равобити Радиои Озодӣ хонум Ҷоанна Левинсон. дар ибтидо аз ӯ пурсидам ки боздоштани иҷозаи кори барои Юсуфӣ барои Радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ чӣ маънӣ ва чӣ таъсире дорад? ба эътимоди мо ҳукумати Тоҷикистон аккредитатсияро барои муҷозоти Радиои Аврупои Озод Радиои Озодӣ барои гузоришҳои мустақил ва касбияш истифода мекунад. суоли баъдии ман аз хонум Ҷоанна ин буд ки оё метавон гуфт ҳукумати Тоҷикистон масъалаи тақдими иҷозати корро ба як василаи фишор ба хабарнигорони машғул дар Тоҷикистон табдил додааст? бешубҳа ба бовари мо ҳукумат аз аккредитатсия барои сензура кардани гузоришҳои мо ва тарс додани журналистони Радиои Озодӣ барои идома надодани фаъолияти касбиашон истифода мекунад. ба ҷои пуштибонӣ аз матбуот ки як уҳдадории байналмилалии ҳукумат аст, аккредитатсияро барои маҳдуд кардани кори матбуот истифода мекунад. баъдан ман аз хонум Ҷоанна пурсидам ки чӣ аксулъамале аз мақомоти Тоҷикистон метавон интизор буд, ба виҷа баъд аз он ки дар ин масъала Созмони амнияту ҳамкории Аврупо ва дигар расонаҳои хабарӣ вокуниш нишон доданд. ин бори аввал нест ки ҳукумат аккредитатсияи журналистони моро боз медорад. чунин коре соли 2016 ҳам карда шуд. дар байи хашми ҷомеаи байналмилалӣ ва ҳам интиқодҳои зиёд ҳукумат дар фурсати кӯтоҳ дубора аккредитатсияҳоро барқарор кард. умедвор ҳастем ки ҳукумат ин дафъа низ чунин хоҳад кард. мо қаблан аз пуштибонии созмонҳои байналмилалӣ арзи сипос карда будем ва умедворем ки ин дафъа низ ба мо кӯмак хоҳанд кард. онҳо бояд бидонанд ки 4 журналисти дигари мо дар Тоҷикистон интизори тамдиди аккредитатсия ҳастанд ва мо аз ҳукумат тақозо мекунем ки билофосила аккредитатсия онҳоро тамдид кунанд. ба суолҳои мо раиси бахши равобити Радиои Озодӣ хонум Ҷоанна Левинсон посух дод. раиси ҳизби социал-демократи Тоҷикистон бо пахши як нома ба президент Эмомали Раҳмон хоста сабаби боздошти Мавҷигул Ғарибова аз сӯи милисаҳои Рашт рӯшан карда шавад. Зоиров номаи худро дар саҳифаи иҷтимоии Фейсбук нашр намуд. ба таъкиди ӯ Ғарибова аз президент барои озодии фарзандаш аз маҳбас кӯмак мехост. Зоиров мегӯяд Ҷунайдулло Худоёров фаъоли ҷомеа ва узви ҳизби социал-демократӣ буда ба ҷараёни салафия ҳеҷ иртибот надорад. боздошти модари ӯ як амали бераҳмонаи кормандони милиса буда бояд масъулони мақомоти интизомӣ нисбати ин кор чора ҷӯянд. Мавҷигул Ғарибоваро нагузоштанд дар мулоқот бо президент иштирок кунад. ӯро субҳи 26 июн баъди 6 соати боздошт озод намуданд.
дар ин қисмати барнома гузориши дорем дар бораи он ки чӣ гуна сафарҳои президенти Тоҷикистон ба ноҳияҳо баъзан барои бархе аз ҷавонон сарнавишт соз мешавад. Дар ҷомеа ҳам онҳоро ба навъе назаркардаҳои президент меноманд. Зарангези Наврӯзшо дар мисоли яке аз чунин ҷавонон ин мавзӯъро матраҳ мекунад. шаҳнозаи шукрихудо яке аз 4 зани раҳбар дар ноҳияи Нуробод аст. ӯ ҳамагӣ 27 сол дорад ва 5 соли ахир раиси бахши занони ноҳия аст. мегӯяд ба занон дар ҳолатҳои мушкили зиндагӣ машварат медиҳад, барои ҷалби онҳо ба таҳсил талош мекунад ва бо издивоҷҳои бармаҳал мубориза мебарад. имрӯз занон бонувони ноҳияи Нуробод дар ҳама соҳаҳои гуногун баробар бо мардон кору фаъолият карда истоданд. сарнавишти ин ҷавондухтар аз як минтақаи кӯҳистонии Тоҷикистон пас аз як суханронӣ дар ҳузури президент ба куллӣ дигар шуд. дар ин мулоқот президент аз ӯ хост пас аз хатми донишгоҳ ба ноҳия баргардад ва дар мактаб ба ҳайси омӯзгор кор кунад. соли 2014 дар назди пешвои муаззами миллат аз ҳисоби донишҷӯ духтарон аз ҳисоби ҷавонони ноҳия баромад карданд ва пешвои муаззами миллат супориш доданд хонаи истиқоматӣ ва дар ҳангоми тӯй ҷиҳози арӯсии маро ба ӯҳда гирифтанд. инчунин барои ба вазифа таъин шуданам бетараф набудам. баъд аз ин мулоқот кору зиндагии шаҳноза ки тоза донишгоҳи омӯзгориро бо дипломи сурх хатм карда буд пайваста мавриди таваҷҷӯҳи мақомот қарор дошт. дар ҳар 3 моҳ як маротиба дар бораи ин ҷавон ба ҳукумат маълумот пешниҳод мешуд. пас аз 6 моҳи кор дар як мактаби ноҳия шаҳноза оиладор шуд. дар тӯи арӯсӣ ҳам бо супориши президент барояш тамоми ҷиҳози арӯсӣ тақдим карданд ва мақомоти баландпоя ширкат доштанд. мепурсиданд ки ҳам духтарак шавҳар кард, шавҳар накард, хона да таъминиш кардем, дар куҷо кор кардесай, ҷои кормам таъмин кардан иттилоъ додан, хона доданам иттилоъ додан. пас аз як соли фаъолияти омӯзгорӣ шаҳноз ба курсии раиси бахши занони ноҳия нишаст. ӯ мегӯяд дар оғози кор дар ин маснад хеле ҷавон буд ва кор бо занони рӯзгордидаву оиладор барояш осон набуд. машваратое ки оилаҳое ки ман худам оиладор набудам меомадан масъалаи хушунат дар оила буд, хай хуштоман муносибатҳои дахолатҳои шахсии сеим буд, барвақт медодам омода набудани духтараку ба таҳсил, ҳами чизода хай танқисӣ мекашидем. албатта хоҳам нахоҳам морам масъулията дучан кардем, ҷавобан ба ин ғамхорӣ ва ҷавобан ба ин боварӣ то соатҳои 12 шаб кор мекардам. تعدادی آنهایی که مثل شهنازه پس از ملاقات با پرزیدنت دانشجو و یا صاحب منصب شدند زیاد است. در جامعه هم آنها را به نوع نظرکرده‌ای پرزیدنت می‌نامند. راهی شهلا حفیظова ساکن 18 ساله ناحیه رشت هم بعد از توجه پرزیدنت به هنر سرودخوانی او به صحنه بزرگ باز شد. طور مشاهده می شود خود جوانان هم اکثرا کوشش می کنند به جلسه و ملاقات رئیس جمهور راه یابند. آنها یک راه خوبی رسیدن به امکانیت و موفقیت را در صحبت روبرو با پرزیدنت کشور و معرفی دانش و ملکه خود به او می دانند. بسیار خوب است که خود رئیس جمهور با کادرهای با استعداد و شایسته توجه میکنه. ولی فکر میکنم که مهمتر این است که سیستم انتخاب کادرها یا به اصطلاح سیاست کادری در تاجیکستان به یک نهاد تبدیل شود که کادرها بر اساس لیاقت، شایسته سالاری، دانش بیایند. چون بعد از استقلالیت بخشی از همه ناکام یا اینکه همیشه مورد تنقید حکومت تاجیکستان این بخش سیاست کادری است. نفرانی که مورد نظر پرزیدنت قرار میگیرند معمولا سالها از این توجه استفاده میبرند. بخش عمده اهالی تاجیکستان را جوانان تشکیل میدهند، اما نه همه میتواند با رئیس جمهور ملاقات کند و در یک شب امکانی طلایی به دست بیارد. البته мисолҳои баръакс низ ҳастанд ки пас аз ҷаласа бо ҳузури президент ба қавли ситораи баъзе аз мансабдорони ҷавон ғуруб кардааст. ба мисли Шаҳбоз Раҷабзода, раиси терминали рақами 1 душанбе ки пас аз интиқоди президенти Умали Раҳмон ҳам аз курсӣ монду, ҳам аз хадамоти гумрук ронда шуд. барномаи имрӯзро бинандагони азиз дар ҳамин ҷо ба анҷом мерасонем. гузоришҳои бештарро шумо метавонед дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед ва албатта мо дар ҳафтаи нав бо шумо мулоқот хоҳем кард. то он вақт худо нигаҳдор.